Haka arpu artarik risau hajar arpu sau, kida khot jong kilai tili kiseng bahalang bakentup dia keseng Nyautrap Integrated Territorial Organization, keseng Meghalaya Indigenous Women's Council, bar keseng Jaintia Women Council. Kilalet ban penlong ya kajing ki ka bajai-jai, da kabalit syong klan mengor hapelau jong ka Office Meghalaya State Pollution Control Board, ban dawa penlong biang ya ka Environmental Public Hearing jong ka Megha Top Cement Private Limited. Ka karkhana penmi dobilan kaban dan seng thamai. Dei lagi trasno, kita ki bana barsno, tinong turu ni la suya khnyat, ting la pon haga kit ka baar, tiandang la pon haga kit ka baar ru, tutu la don ki pulit ni so. Kumsa ini bandung sepo, ki ong rum tang arngo, tingi wan nili wan tang khnais pemut i hang to, ki member jingi ki babon ki la don sa kit number 1, ti kimsa ini bandung ti ngi akran ba itu i mam hang to. Ndalai keren baitu mami ong baudisi ong bandrung tangar mot te namar bangiru ngiladap ai ke jing thok disi nado shwa ka to kasi ngila ai ke jing thok disi tu disi la sha ingi bu ong yingi ba rung hapo arpho ne arpsan ngot te hadin ka to pan ong yingi ong ba but don't do any violence te nang to pan tingangi keren baitu madam te ong em disi syar ong betang armut tingi ong iti madam ba subhase kong penpan ka jing thok mano disi namar ba menen ong ingi ba hoi long hi bandrung mentapon ong long ti hadin ka topat tingi tengi shu yeng tang to hi hande kini ki beri kiba support itu public hearing kila bandrung kan mamon ni par kiba oppose ka mlong temlong bandrung mo ka daw ko ti le ini kumto te lalong tu ki buru ki bala rum sto ko imat ki bala syathit Kaya jing dawa pino ni. jing dawa ni ko man recall biang ka public hearing ada kin tre ban recall biang ada ka public hearing le sa kai ka sinjam da len ki da pension te kata te ngiru ngen ngam sok jara Nak dia jing support kabede ni jing dawa. okay Kalau tuli ki kan hon sang balang na po jentia pio support na matakan ni ki jupe. ngi di tang kanul jami Dan yang ki bay support lah. bas por lang bani ay kiden di jami ko ka hitor ti ban na kai naga JWC Jaintia Women Council ti bat ko Presiden katay Ivan Sarala ti samsa sa alum sino ki sngo kum do bat namar bangi i tu bisnong ba pelong ye ko public hearing ki support ye ko to dai bar sisnong dai ki ban na ba jong ko bisnong ki persya ye ka kito ki nong snong ko ba pelong public hearing ki support bar ko sisnong ki support dai ma ki ban na ba jong ko bisnong long persya kalong ko we ha yangi ru ki bala don simen ni mo ki bon ki thanjani ki bala don simen sti ki bapli yole si badang nang kong kini ki wan kili company ki pinbe ki ong bangin IP kane katai ka kam ka jam ngin ai kita te kimpat ya matra yole si te ki sakong yole si bala shay si kilamat kum balong lem ki we Tok ngan pinsay lor kata. Kito kinong syong hang tu kila syak penbe. Bakin yok kam yok jam bakin yok ya kita ki development kin yok ya kita ki CSR scheme kisah penngok ha kita handrai kat kum ke jing yo ibat ke jing syam jongi kam syam la urlong kum ka kat kum ka tai ka agreement bakila ya kho kat ya soi MPE hoi ka development ngi don kam ma ngi don kam ya ka development dan ka development ngi dai benya lang ba ka sarkar ma ladangim yo na liang jong ka sarkar balingin ward ya kita gi MLA ya kita gi MP ya kita gi MDC balingin conduct ya ka election habangi conduct ya ka election kadai ka kamram ka responsibility jongki banwan ra ya kata ka development hato lada uta u company ula benai development de balingi don kami kita ke sarkar nyem dan kami ke sarkar lada ka company ka wala banwan ra ya ka development ngala kren ya kitu kinong syang hakato yaki hakato ka singi public hearing namar kila persyak palat yang ibangin rung siapa ngala kli yaki ngala ri sia ka jing kli jonga yaki ka ai phi nong na benta ben
pikloi bentuk nok ma deki ang bang ngi ki kon ki pi jong ngi ki kon samla jong ngi ki myo jing tre myo kam myo jam ma tengah ang ta piplan ya kata bakin myo kam myo jam handre in at present ta pikloi bentuk nok ya kita ka spa jong ka memory ang ma te shumut lada in future pan ki kon ki pateng jong pi kai ga jing mentoi kin yo haba philap penduk lut philap pensep lut deki ang tengah ang haba pi kloi benduk nong pidai ru bendawa ya ga jing yo nong pidai bendawa ya ke college pidai bendawa ya ke hospital pidai bendawa ya ke school nang ba kita gi pateng jong pi kin yo ya kata kanam na benta jong pi ba oh hakapor jong ita mut nilai yo ya kane ga jing mentoi handai ben syuang bangin ya big ya kata pispa ya kata pisah tang deki polak handai kim tip kita ki bar jalan daki crore daki million kidang kamai bat ki ra ya kata kespa kan jela jongi kong sisa sebe is gentle hills kasnong mo laman no ngawan nalia nakaseng Meghalaya Indigenous Women's Council ngadai president aga designation but kerteng by thy grace to car by thy grace to car Harian katuk ani por bakini kiseng bhalang kila syong hapalau jong kani ka office nakaliang member secretary ka MSPCB Dr. GH Chermang MFS ulakhot yakran no eki bat nakaliang jong ulakran shai ban pelong biang ya ka public hearing kamday hakabor jong ka MSPCM niki bor penyat district jong ka East Jaintia Hills hendrai kadai halor ka bor jong ka Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Kung bedor khas ani komplain bikila ai ki ong ba hoto sing ba penlong ya ka public hearing ha pot hang sky dengan bakal khat pratrik ki claim yo ai galat manation benta tanada ka daw kila kim sngo tandat ya gani bat ki kila long agree bat kila persyang kuma pilih imden kila file ka FIR persai SPUDC tamta ka singi hang ni ki poi hang ni ki kili yangi ba balai ngi ngim dan hang ka to hasai tengah ngajuba lagi ke kamram jongi ke dai ban assist ke district administration nama chairman by preside hapok environmental public hearing ula pandai UDC le unu officer ban nominate UDC not less than the rank of EDM kat kum EIA guidelines ta hatu sing lepi dan ba awar jadi iba preside ni assist mangi hapok ni nam jonga dan ta ye ga bajia fil kam dai subject matter jongi maka ka kamram jongi ke dai stage of the stage kam dai kam jongi ngala pas thoi zero kata ga dai bantri kan dai hearing ngala pas thoi ki ba kam song ka bor hangi kamar ko bok ka hagani ka scene ne ka case ba kala menta ya ko to ne ka term of reference ni on apo MOE menta ka last stage kan mar ga appraisal hadi ga public consultation ke public hearing ta ngin sa phai ka complain ta JP ka ek badai ban le ban approve ni ban kantai ke dai be haka bor jang MOE ngin ban bo to la da MOE ko order ngi ban le sa license RC ru ni ha ban kam jo ti jong forward ka ek ka ban rai halor kan dia ka bor kam jong kam de jo ni Thailand nó bên phải trong một kami ka ban forward dengan simpor nama kidan gi email kidan gi you kada jadi dengan forward suara daga mail atau dengan suppose daga skip post dia kata tanggal keluar ke benda dengan ni lah benda keluar kada ban pendat benda keluar thap cắt cung cái jing thሙ cái jing một cái jung ni bangin ya kendo yo member secretary manai broadcast and recall biang te nakaliang jung la shim ya katuta broadcast bau la ai commitment ba un pun point no sidali hapo kini ki sni te nakaliang jung ni la ai por bi stayo ba hakani ka po stayo la da kampoi kata ka jubab nakani ka office na ni na po employee minsa syong kasi si bakerke arangkat bat district bakar pengen simpat kini ki nanti ki ban lekhi haba jadi ban pha penlong yang ya kata public hearing ante po wa jar la ne po DC office jangka East Jaintia Hills te nakalian jungu to ong ai ka full commitment ba kin pendap bat kin pha ru
ba ya kata ka appraisal naki Syaki kenang ba kinsa jubab pat ya kata bakin recall bam pat recall pat kadang long ya ka jubab kadang long 50-50 lada la ne mla entan dalak wan kata ka station ka bang yo jubab na ka MOEF angkat ka Meghalaya State Pollution Control Board Oi, yang sen ba ngilaya don hang nilai kan hun te mut ngilaya hab ha bay don ka jingmun te ngila pediang ya kata kumba la ai ka commitment na liang jong chief secretary jong ka yu member secretary jong ka MSB CB te ngila pediang ya kata mut ngila ai por ba kin penpoy ya kata ka shiti sha MOUF te ngin ap hadok kita ki por baki la ya bo ban ka nama dia ka jimpentip hi hado next week ni ya ka jimpentip na yang jongki ba ka ai ka jubab baki yo nanti isen ja mo kun sem na da ka juba ka pio ka bamhon kami kata ngin sekra ya kata ka kumbang IP haba kadang long 50-50 ada kinle na ya kata ngin sekran kan kata ka badang hadin ta ngin sampai ya ka response mati dang sa klau ngin terwadi temlong kata ka bamlalong Tementa Pornam kadlo si hai ni tinggal abu por bista yo tanah kalian jengki kin dah hagine ji siar sing kin le ta ni ibu baca ta boklut apo ista yo kamut lada kambiang ka jubab na bro arliang ka wengin sang sa gajinya ki ka baar ta ka high court kala aplu pai bat ka jinya ye ka jinya le kelas bat ngin pun court hero bat kumba dilai na ka por ka itu bat sini ko kalau ka ong le chakot tangi da le hero pe tanggan ku sa ha de ka reservation ha higher studies mangila ele ban ye kon bat niyo hero ye jubab naka goma te kan re la ka an kam trikam din sa pet pat ki wat kilenti man pun bor ye ki da ka wei pat kaliang da kumba ki sen thok ni haban keren pat ki da ka wei kaliang kana kaliang ka jungi kam dan jing ye kita ki mau jun thot ye ka zat pia wat ko government ru set don ni teng teng kong ngim le en re hakajing ye kon wei tu haban pendam borok arberti to ko kamla ban khlo namar yo sum su khok slot tek hakajing ye kon unong job unong rem undan ding pangita Mamta penyali pana. yang tahi ba kai ka ba ngilamut la tmu la yat bet ka yat nanti te yang tahi te ngin yat sala yang sala sem najong national staff te ngin si kendo pat ngin pemana pat ning ba kilat ki patai ko bar ni ai ko blai ru ye piki pat patai ko bar ka ba ra ye ka sur jong ki basa suppress de kata freedom of speech sa barok ka bri nyok tra barok ka india ki jo disebut sejak